O fionga tasi ala ofisili famul mole. Ele o toi pomala ele tulanga le pe ona tula I maila sona file na e polo ia malo ina ia avi fafo ia se tasi fo io tamama tuole nei fo I fala tonga. O le fesili lo fionga pe fa mata e tonga ma lie lo fionga ia le fina wato le fo itama wa be le tulanga o lon tonunga fa va enga fa fai. Pe wa so poutu ai ia lana fina. Ai o le mai tau mai le tunu o le ha fio mai fa fe ngai sanga ula le fio mai lo fionga tai le tunu ai fa pe fo ia le fionga le minister le malo Australia la so fina ngalo lo fionga io ia o te lo le to te no fo uma maritari on tau po nafi tau pula vai e le va o ia le tulanga o tato fa tara no fa pe nei ai te tau fo ina I tapula tu lango tu la fono e fa foi ita to tano no nei o le memo mo e selo fa no ai o tu inga la e na fio atu male ne fo I tamali o le tunu tu tonu o tato atale te noanga o le sa vatu le fala dia mo to mo le mida sai mane dress code sa mo le tato te ia tato le tato tari malo e le se tamai tangata le tatou malo e ova ma se lau miliona le tupe Australia le fai ai sa le te tau lava o na nga ia tu se tangata whapea e al watu e lea mana ia le mea na fai atu ai o te le lopo ni le tatou presa tau na fai le tūlanga lea po le ofisa fo le fono le dress code a wa an tatou whaatino e whafo dress code manu e lea se pisa pe tai o le taimi ma le awala na watu ai le mau se tatou le wai sa moa e le tūlanga tatou te vai e le tūlanga I fai I fesili ma mea e ai pe o vai atu e le uni fesili a ngai se le lei o le tunu a le fesili a ngai e una I mai e te ua o ta fia fa ngal tupe Australia le tūlanga fa por kiki sa o pui ma le rio langa te le mana o I lofu e le fionga le limin sta tatou mta upu falo tu I fale o le tau fofore la kapi and you understand what is happening ale lava fina o mai fo la to fo tel tunuma le sa por kiki mo mola kapi le sa tau fai lava fa to atu ono tulanga o le fa longo le fionga le te mai tai minister I tulanga po a fo lingo le media sama o la le tu inga standard e iai le tu inga media sama pe fa mateo sama le tau o tangata e sili o na fa alo matau aloa e po la fo fa alo le vai le va sama ma Australia o tato malo le tato o avele nau ta ia ma melo o esel tato me atore no fo se re fo linga I o se tangata o lava lana sila fia mo samo e mais o se tangata fo o fesiri ia o to e na mo malai tau tu sing o fa taita inga la na le fai mo to o le toinga o onga na le fai mo o to la lo le fa tato papale mai meta o media le tunu o le toinga tangata le ma fo linga ma mionga I le fa penta to a mionga yo ya u le fa ftai le tu na mala malama le finangalo le fionga te mai tai minister ya mai si fesili fa pe o to mal malama le na fesili ai le si tusitala le o to malama me le fa ngai le malo o to tupi o to si la fiel fa ngai na to tupi la tala minister o fe ngai nga sa mo ma Australia e tau ave lunga o fa to toeaina pu le sa mo me fa ngai tupi ai le se me ana to siringia pe fa mate tupi fa pe avi fe pe fa na al budget support pe avi fe o le tari na e pe folinga mai tu inga fatala no na len fatala no ile se tu stala na la to e fa pe mai Australia o to fa to ina sa mo fa ngai ngo ko pe o te teleton I re tala fe ngai fo na fit ya ai tato fata tia va bena le mesili o la wa malama me mai le sa no ale fiunga le minsta o le fe ngainga Australia ma Samoa the relationship is building on trust o le fa tu ino le malo la mena le ina malanga ma mai le a fionga le tamai tai minsta
o lona faatuatuaina le malo fo ia auatangia i la ia latou te leo taria le suiga leo tatou iai hui o lea ia fua se tapu se mataitū ma vavaai po a foi tulaga e tau ai ia ona te le toe faatagana i tagata lē mafaufau le migao vapea tono tusiaiga ma talanoaga le tatou malo